Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 2. Isaaya okuhanurira enju ya Yakobo eby'obusinge. Eki Isaaya mwene Amozi yarebire ahari Yuda na Yerusalemu. Obunaku buryahika omu biro bya bwanyuma, orushozi rw'enju ya Mukama ruhamibwe aha mitwe y'enshozi, rutunguuke rukire ebibungo byona, n'amahanga goona gahimiitikireyo. Kandi amahanga mingi garyija gagire gati: mwije twinamuke aha rushozi rwa Mukama omu nju ya Ruhanga wa Yakobo, atwegyese emitwarize ye nitwe tubone kugigenderamu. Ahabw'okuba ebiragiro biryaruga Sayuni n'ekigambo kya Mukama kirugye Yerusalemu. Aryacwera amahanga emanja, aramura enganda nyingi, obuzarara zaabo baryaziheshamu amafuka, n'amacumu gaabo bagaheshemu empabyo. Ihanga tiriribangira rindi rurara, kandi tibarigaruka kwega by'engamba. Imwe nju ya Yakobo mwe, nimwije tugendere omu mushana gwa Mukama. Okuhanurira enju ya Yakobo ebiri kutiinisa. Okareka abantu bawe, enju ya Yakobo, noobatura okugira abafumu bingi b'oburugwaizoba n'abaraguzi nk'Abafilisitiya, kandi n'okukora endagaano n'abanyamahanga. Ensi yaabo eijwire feza n'ezaabu, obutungi bwabo tibwine bugarukiro. Ensi yaabo eijwire embaraasi, n'ebigaari byabo tibiine bugarukiro. Ensi yaabo eijwire ebishushani ebirikuramibwa, nibaramya emirimo y'emikono yaabo, eby'engaro zaabo aha bwabo zikozire. Abantu b'obutosha nibacureezibwa, n'abakuru nibagarurwa ahansi. Nahabw'ekyo otabasaasira. Taha omu nkiri z'amabaare, oyeshereke omu mucuucu okutiinisa kwa Mukama n'ekitiinisa ky'obukuru bwe. Emyekunuko y'omuntu eryagarurwa ahansi, n'amaryo g'abantu garibatirirwe. Ery'izooba Mukama wenka niwe arihimbisibwa. Ahabw'okuba Mukama w'amahe aine ekiro ekyarwanisizaho eby'amaryo n'ebirikwekuza byona n'ekintu kyona ekirikwetungura, kandi byona biryagarurwa ahansi. Akarwanisa emyererezi ya Lebanoni yoona emiringwa kandi erikwetungura, n'emyera ya Bashani yoona, n'enshozi zoona endingwa, n'ebibungo byona ebiringwa, n'omunaara gwona omuringwa, n'orugo rwona orw'amabaare orugumire, n'emeeri zoona eza Tarushishi, n'ebishushani byona ebirikushemeza. Kandi emyekunuko y'omuntu eryacureezibwa, n'amaryo g'abantu garyagarurwa ahansi. Ery'izooba Mukama wenka niwe arihimbisibwa. Ebishushani byona ebirikuramibwa biryahweraho kimwe. Abantu baryahungira omu nyanga z'amabaare n'omu byina by'itaka, nibahunga okutiinisa kwa Mukama n'ekitiinisa ky'obukuru bwe kwariimuka kutetemya ensi munonga. Ery'izooba abantu baryanaga ebishushani byabo eby'efeeza n'eby'ezaabu ebibayekoriire kuramya, babinagire efukuzi n'obuhundu. Beshereke omu nyanga n'omu biharamanga by'amabaare agatikire, nibahunga okutiinisa kwa Mukama n'ekitiinisa ky'obukuru bwe kwariimuka kutetemya ensi munonga. Murugye aha bantu buntu abarikwisya, mbwenu bo nibo baahi?